Utheng Dr. Novi go ba le molaetsano pele ko learn and implement. He banna and implement. Ke rata mono mo iqetelang ke voyela. Na re sa bua nne. Ho ha. O hlola ke tšhelete. O tile o ska ba le letho le kenang pakeng tsa ka le wena. Mo re hlola ke tšhelete. Ken. Na ka nnete hlola ke tšhelete buti wa ka. Na ka nnete. Aya o hlola buti wa ka. Ka nnete. O gola ka o flopo kapa. E kenya ka o flopo kapa ya transfer bankeng. Kae pele? A ke tsebe mo nna ke na le melatswana. Ke na le melatswana e mengata. Kae mo ke kgang. Hona mo melatsaneng eno ya gago. Melatsaneng eno ya gago. Plasing ke envelope. Plasing ke envelope. Okay. Wana ho ba basweu ke banka. Athi mona motheo heading arch. Ana wa hloleha butwaka. No wa hloleha. Ka nnete. Nna he tshela ka ra print. Nna ke na ka tshela ka ra print. Ke tshela ka print. E batho ba bina ba ntse dress ba tlang. Bone line le telele o bo khothala. O se ka bona o tata o tshela fatshe. Mantsi o fla ka utlong ro wa bona he ba 170 R1 52 cents. Anna line ye telele. Telo go tleng R10. R10. Oro ba fana. O tlo ba se bitse o ile go batho ba ba olla man ba inketse. E no thabile bona line. O ke popile fana. Ya ma bothata pitsong ye. Lona ya buruti. Ya buruti. Sure. Iko jola ona le mamruti. O mwana sna itsa ditsi ka pele. Bona line. Omrutu khotofetse. Saka bona sa tene ya matsiba tene 172 rand 51 cent. Eno ta kre dikere ke tene hunto etso tsibiso. Ha tata ba la molelo na wa tsibiso ba zarani. Monelo a runa wentse 172 cent 56. Wena unka wala gato. Kwa wala gato. Unka. Nka ngomulumo. I wiba. What is I get bona go utlwa tips exactly what I'm talking about. Ke yona ntwe ke buang ka yona ina. Arifi. Yona ya love and learn and implement. Ke yona ina ya. Ke mo ya tšho. Ke yona ya. Wa bona tips ke yona ntwe ke buang ka yona ina. Okay. Give you. What is exactly what I'm talking about. Santse utlwa monate tla. No man doc ma ha o bona le ke ka o itse o putha R10. Bona ha. Ka motho mo ha o buluki. No ha butwa ka re actor big mo. No re actor big. Te bo re actor big mo. O actor big te bo. Te bo actor big. How that means? A tla ka to iputha le ke bone moruti mo ga le garage ga itse. Arma un feriando I think segredo uno di taxi sankom margir te la te mo queremo stare in quanto margir farun sa bersu a foto counter road Ika bua ka batho jalo jo. Ke ka ba. Ke ine ka bona polo. Ke ka bona polo. Ba motaka mo ditso la di. Ke mona mo di me sala le di quantum. Ba mo feta dira Ma ke re no shitu ye ke tseba ma ke a pulpit le sharpness ya te ke ra high cost. Ba mo hlabile ka internet ba ba pa. Nna ke sana stress sa ona. Skotlo le seo a ke na stress sa sona. Man ska why is not 72 cents? You know 2 cents lo na Dr. November.
Hey, ba go di ba se ba thata. O ai ba la ma Sotho o Sotho ke itse ba ke ya pulpit. Ke wa se di ba go di ke tlo hlola ya mi ka ra mona ke bosibile mo Facebook mo. No tsa ke re ke ka bodilo ka ba uthi. No wa change ba. Ana ai ke ntse go go tsena ka su. Na ke maketsa ke yana ke mo poko tshetse wa di tletse mo ya ka. Wa di poko tshetse tsa ba ke di tletse mo ya ka teko. Ke di ken ranta ke bona di olletse fela ha gona lo di otlo. Doctor do bia e mapi. A etse show ya rona. Ya la boraro re tele ba ruti doctor. Yo. Ai ke la bona ba ke itletse. Ba ke itletse mo. Itletse mo. A re tla bona moruti a o modumedisa mtlaka mo dumela moruti mmona le mosetla ka hano ka mo. Ka ntwa tsa di Zimba tsa ntse se namba code. Tsena tse la hlelo tse ke yang ke bomme. Ke tse yelo tse. Ma di bizwa. Popcorn. Ma di tsena tse yelo tse da yan le le. Di tshwana le ma popcorn ma. Ke tse fintse doctor Di tsana di knickknacks. Oh, knickknacks. Tsena tsa di khone. Oh, tsa stress. Stress. Ha ba sa pa ke ntla meno mo hlanka modimo o pa etse ntatsa. O se tla fela tse. A o re mona ntsa ona ka sutung mona. Boko tshwentse tebo nna tebo go potsa sho mama di dumela Thandiwe ska tseyang. Thandiwe ska tseyang hle ke a kopa. Yo ha mo go November e dumedisa ba mama di dumela hle dumelang ka nnete dumela mama di wa ka ratang ke live TikTok nya Dr. November ka Pastor November TikTok ka ibitso Dr. November ka Pastor November kanti Facebook e ibitso Pastor November and Victoria's Faith Ministry Pastor November and Victoria's Faith Ministries mamela mabedi ke nena sentse ke diteng tips o teng ka sebele sa o teng ya ke teng ne ke kene Sontaga a ke re ke nna ke tla o bona ka o le siko fela ke ne ke na la o se lerato le mama Kgetha ne ke le ntho ne ke le ntho ke ka la bohlano ne ke le East London. Oh no, East London. Ne ke le East London ka ba ke ne rena le rale. Okay. Mara be ke khutla sa trata late. Ne tshwantse ke khutle Sontaga se. Yeah. Be ke opla hore hona le ntho tse ke sileng ka tlong. Oh. Ke khutlisa ke tsona ke re hai a gore ke le jato la ka tlong. Pelo makhalito ba tsa ka ntle tsa strata. Ke ba tsa ka ntle. Yo. Nhlahisa di Facebook le bokhoto mata bokhoto ra ke na le teba ka tlong ya ga o hopola ka tlong ka khutla ai ka bondo ka khutla ke tatile o tla se ke mo jetsa ke re ke teng ka tlong hai ke tshwanetse go khutla Sontaga wow se ka khutla botwa wow ya thaba wa bona what low dog tebo no what low praise apela batho o sa ne rogo go tsana tse go fumana le skokotwa le go tebo ba bo le fumana le skokotwa le go putile es kam tlisa pela batho praise re le babedi no re le babedi motlao ska ba praise pela batho tebo askisi do ya fela he babedi ka go ka mmona ke na Facebook o tla mmona le diphaka tsena di tswile wa bona gore ya no o hantle mara go tswa ke shota na o tswa ke a thu ke a tseba hantle ke a thu ke a tseba gore o ntho nna ke a thu bosto ba batla bang khalletse fela le eto le ntse le hantle haholo ntse le sheba ntse re sheba yeah yena wa nthusa yena wa let's interview wa sheba le yeah no le tlamela khalletse tebo because ke a tsaya le nna le rata ba fela le sna matla o ihlaisa ntlogolo re sa panya na jwa yo ila jwa lo ba sheba motho a panya
Bathata no ha ke a tseba hore ai batho ba ngata ba sa emetse utlwa hore na o kae no nna ke ya mo ke tatile ya ka tatile ntse be kere ke ya moholo ke monyana ai kana ba bitswang mamkhulu yes le me pele ka di scriptures thoba le me pele bontate le me pele ka botimoti na ke ba tseba ba ke ba tsi bontate ba botimoti ha wa etsa ra ke tsini batho ba me pele ka di scriptures ba botimoti ba tlo ka timoti ba me pele thoba e mampele ka botimoti ga wala le ke ba tsi bontate ba a ke tsena ka jeno lo tlo bua ka dok a ke last week ne re bua ka ntho last week ne re bua ka tshebeletso tsa ka moreng last week ne re le tshebeletso tsa di ka moreng hona le motswalle mong wa ka re ke bona o mpitsa ma ke tlo ba le mpitsa ma o mpitsa ka lebitso la taba tsene re di bua o mpitsa mafuralla o bitsa mafuralla re doko na bua ka mafuralla be ke fitile ke utlile batho ba irata phate o na sa kena go tabeng ya magathala gore na o etsa jwang ga o kgathetse ya o hane ke re bomme ba shebela kwa ha o no bua ka mafuralla ba ska ba timana ba shebela ka mpa shebela kwa a gro opla ke itse bomme bona modimo ba file grace ya hore tsebele nthona e modimo ba hlomphileng ka yona la mamedi wa karata la o rwalla mamedi di mohlanka modimo ke na lolla ke be ke ipotse re magwantsa re mara be ke go thata ke rona magwantsa ba it's a predicant miskin di predicant a bad ke re yang it's a predicant I'm a bad buyer, a bad buyer, and he will it. Think how will it. Africans, English it's will it. Yo, Dr. Dovi. So I can have been my little minutes about Ulama. Le rata la dumellwa o tlo nne location ba kokota ba ne ba ka go ba tlo galbe ba utse o heletso ba ko e sa le mbana ba ka ke njwa a go tlwele dinto go mpantse tsa rona mo re dulang rona bo thapo so bo magritte bona ntate modimo o e beile sebakeng se reng le ha shebetse hodimo e le mme bo mme bana ba robetsa kre mamere bothe wa fema ke bikarabelo jalo bo mme ta ba bona e bewe positioning entle mamedi wa karata go re bewe tabeng ya gore le ha sa shebetse hodimo kapa hlabile lenkokwane kapa a hlabile lenkokwane le leng kapa furalletse mamedi wa karata dintho di aganya mamedi dish ho ke dish go bona sekotlo sena sa dish se dulang ka hodimo ntlo mamedi wa karata se otla pele mamedi wa karata sekotlo sa dish bomme ba lehlono le bona le ha ka shebela kae a etsa eng ya tse dintho di agla wena mamedi di aganya jole ke itse ba tske ba timana mamedi ha ona le baka la gore batho ba timana sefapane eno te ba ke batho ba leshang ha ona le baka le ka etsang gore ho be ho kwatelwa na malapeng ka baka la gore ho timana and then the only thing e bomma ba tshwantse ba etse le bontate ke di position wa bora ke bile ka tsona ka re ba tshwantse ba thole di position tse relevant and a good ke na hore mme a shebele kwana a frelle then ntate a hlahlame a tla ka talk a hlahlame ntate a hlahlame mme a shebele kwana le ena ha mme ha shebetse kwana a ska robala morobolo o tlolohile a ska o tlolowa mamedi a o bomme le bona mara o tlolowe wa kobeya o etsa ntho e ka re seminya Dr. Petella o a robala mara o petleletse tebo bomme wa petlela
wa ben wa pegelwa mme and then so that satellite dish it's no what la hantle what the signal ya ka tlung hantle ya TV mama wa petlela jwale ha o so petleletse jwale ntate ha tlo email ha o hloka le ha o hloka le email ha o hloka le bontate bana ba email bomme because ke ntho etsa re bomme bana ba qetetse ba se ba badia o tlo motho a sa re nna ke kgathetse nna ka nete kopa tsa sene na se ka ra etsa ditho o tshaba tlo email and hape ntho ngwe re sa ka ra bua ke hlolang ke bua mehlena ke re bomme le bontate ba thuto o ja isa ntse le ka nako parce que ba qeta o ja hona jwale ba ba sentse ba ya ditshebeletsong hona jwale jalo ho jwa ka bo 9 ka korapa 9 so le dikubong papa ya no tsuba papa ya phofu ya Sesotho tebo ka pa Sezulu o tswa diphofu tse tsa Sesotho yes e kala kampa kurnu wena a o tata o ja papa ya e tletse kampa o tla ha o batle nix jalo o ipotsa le tletse dimpa le babedi ka papa tsa phofu ya Sezulu mamedi phofu ya Sezulu kapa ya Sesotho ba utlwa mamedi ka rata mpa di tletse di bima ha o qetile le tloetsa tshebeletsong e tlo ba mathata le tlo ba productive all together so that's when bomme ba tshwantse ba shebele kwana ba je sentse le ka nako so dijo di be thewa le teng ba je dijo tse hantle for mantsi bu ba tshwantse ba je dijo tse hantle a ke ba butle pele ka dipapa mantsi le batho ba bontate jole bile ba buima jwale bile bona ba buima ho se utlwile ka papa ya utlwile ka phofu ya nang ya Sesotho le ya Sezulu le ya Sexhosa phofu tsa teng dikotsi mambi wa ka rota jwale monna ha jile papa ya a fihla re swatla hodimo e ka re ho laisha mokotla wa samente fela hodimo lori ho re bu a utlwa nnela ke ntho bomme ba le batla ka mapeti motho a ntse re no yena ha tlo gona so ya ke ane o re ba tshwantse ba petlelle mme wa petlela wa petlela o kila bona Colgate ha e ka re fedile o bue koba ne o sa ipipete ha o hloka le ipipete ha o ikoba e etsang ka re ka mane e ntsha ntho ya jwale ha o petleletse ha o petleletse mamedi wa ka rata ntho di Colgate Dr. Novi jwale o kgahlanyetswa ke dintho sthoba le mamele banna le mamele o tsebo mo kene mona hore Dr. Novi for president anonymous a ka nnete wa hlwaya ke mo president ka nnete ya Dr. Novi for president ke a le bua le mvote bontle ba mametse hantle mona le bo mme o bana o hlile o fana ka tipi yes jalo ha o qetile ha o le ntate wa kena jalo ke ntho ne ke tse bo mme ba qetile ha o qeta o bitsa mopetlelo ha o qetile then kana go tsene ha o hloka le hore o tsamaise mmele o le mme hobane o siane ya hlaile ntho Colgate man o na le dipotomane o sebetsa ka dipotomane mme wa ka o sebetsa ka dipotomane jalo ka utlwa o pudi jwale o tla utlwa sello sa pudi jalo o tla utlwa ka pudi o re fihlile o jwale now ya boraro go tshwantse o tsebe mogwa bomme ntho ba sa itsebeng kena o tshwantse o tsebe mogwa wa ho lokolla sesole sa ntate le hoja a sa batlisetswe boitshwere be ke fitileng tabeng lo ha fela ha wa ka wa kenella o yona hantle but ke a utlwa batho ya yona ona le mabidi a kopang mona o re Tebza re kopa ntate moruti a demonstrate ka Facebook live re hloka ho bona petlelo re tla demonstrate ka la bohlabula ke re fida o ditse ba ke leboa a re ke mametse doc ena ona ba o batla o bona o tla etsa ka la bohlabula ha re kene mona now before doc ke le bana re na le molaetso o fumane ne basebetsi mo le rona ba motshiare Tumicha bane le Miss K ha ba etsa flight at 12 motshiare ya ba fumana di tsa marato ba thola message mo motho ana kopa thuso
ya ba ne ke ba mametse ba re mamedi re tlo eng ka re fitsetse batho ba sebetsang ka ntho tseo hey ba ngomelletse molaetsa tumisha banong kopela re Tebza Assembly kopa le thuse mo mamedi keo ba re file tsona ditaba tsa hae di teng ke diswere okay ne ke re fela go tsebise hore di teng ba di rometse di fit di tliswa mo tsheare di flight at 12 banna tumisha bana tsa Ah, majolo no, re a leboha. ba re re tla e romela mo bathong ba sebetsang no re a leboha ne tumisha bana ke a tsebo mametse ke mohlophisi wa mmino hape o etsa nna le ona 12 to 3 no thank you ba re file ditaba tsena di teng no re a leboha. ke re fela re tla re a utswa jole ke batla o tla teboha tabeng ena bomme o tshwantse ba tsebe taba ya o tlisa sesole sa ntate kankane sure o tsebe ho tlisa o be le mokgwa o tlisa sesole sa hae o re nna nang le bokgoni ba ke ena botomane tsane tse modimo di beile mane ka hare satellite dishing ka hare botomane tseo dipotomane tseo bomme nna le potomane bomme ba na le botomane ke buo man ba ska nketsa tsena man ke buo man okay doctor ke mametse bomme ba na le bontate botomane e ka why o ka ro gama ka ro etsa suicidal of the dead e ka ro gama ntho molamu mametse o ka wa gama e ka ro gama molamu e ka ro futhanise le bitsa suffocate ka ro bipetsa ba ke fasticate suffocate yona ntho o tshwara molamu ane mme e ka ro bipetsa tse ha una dinko o ska ba kgathalla mme wa ka o bipeditse ntho molamu wa ntata ha una dinko ha o bipetse e hle hloka o gamua o gama o peteletsa ke tse bijwang ka dipotomane o peteletse mme tla utla pudi mme wa ka tla utla ka pudi wa tla etsetsa hore wena mme ha o kgathetse o notle nako ya hore le se kana kana go itelele okay e thusa eng o thusa ntate ona re se kana go itelele o mo qeta ka pele ka la ntse le mo kgathaleng o ga ba ha o kgathetse ha o kgathetse o tshwantse be le di position le mekgwa e sebediswa ya mokgathalo nna ke jetse motho ke re ska tsa letho ke ka dipotoma ai Dr. Novi okay suffocate o go khame ya jole nke etsa mbontate ba sokodise bomme ba batla ho ya hodimo bomme jole bona ba kgathetse ke moferefere and then how qetile ntate nna ntse tlo batla ho bua English because yana kre jole o moyeng wa ntho baby house is this baby is nice me a re qeta tatwela no puta qeta o jetwe qela no puta because jole ho kgathetse and ntho e tswang ka moghathala ha o monate because ona le nna jole ke mane mo tshwantseng he o etswe ditho tsa mo mapetlella ha o qetile ntate tle ka tshebeletso bomme ba tshwantse ba tsebe mogwa wa ho tlisa sesole sa ntate ka speed ya boraro bontate le bona ba tshwantse ba be le strategy sa hore the same person ya neng a itse o kgathetse bile ha interested o motlise mona le yena o tla a sa tshwanela ho joina o le motho wa ntate o ntse le ntate okay wa mo joinisa o na le bokgoni bo alright bothata ke bona bo ntate ba hore jwale a crejo e le bona bo ntate kana go tsene ba go thuse bo ntate kana go tse ding ha ba tloa ba etsa WW Smackdown iselento walwanwa kanti
o kgona mo tlisa the same person ana itse yena interested to khathetse o hantle fela ka nako tse ding ga o kene le hare a kre bomme nthwane ya ibitswa sport wa hopola ke ke bo G mama in Bali sport all right okay wa hopola ke a bona ka mo zone ke ntheo ya bomme e dula dibakeng tse fapaneng ho bomme ba bang e ka hare ho ba bang e hona le matimon o tshwantse se be partner a hore ya hae in sport e dutse kae e le matim bana ba mamatim ba o e le mamatim e o monatimo ha o tlo sokola o dile fela le matim mona o kene le hare jalo o motlisa mona le yena mmena le hana itse ha batle o gona motlisa mo etse party ene o tlo bona jwa ha sa tlile le hana itse ha batle a kre na go ngotlo thola ke le nganga jana ke le nganga jana ke dry fruits colgate o mongobo fela ona grave because yena ha mono but o tlo utla jwang hore motho ena sa le mona le yena sa o joinela o utla ka grave ka mo o kutla sona le grave ma tlo tsebo tlile le yena jwa ene o tla le yena hantle is either o tla le yena ka ema le mating o kenele o dule le mating mona o tsitsinya hanyane fela le mating mona kapa o kenela hare ho tswa ka hore ya hae tshebeletso ntho o tiki o ka sport sense hae se jwale mona o re ntate ke yena a sikinya ke yena jwa ke ntate jwale se le ntate jwa but ha tsikinya bo tsikinyo na wa WWE ha alwane a se go come here momamedi I've just seen my heart baby. I see the hazard. I see the hazard. I hope you kiss. It was a candy blue. The thing that we ate our petrol at full tank like a pig. How it's the hazard? It's the hazard. Petrol at a full tank 5 minutes. You don't go police shika, we shika. We shika, lazy. Bana batho ba ditsebang ke utlwa motho mongwe ke ena mona Mandise a re Tebza Dr Novi o iqetile ke yona nnete eno ai ke ba itseba a tse dintho tse santse go lwane le tsona a tse dintho tse santse go lwane ka bakala tsona ka manyalo because o tseba ne ke mametse video eno ene re bua ka yona ntho last week ona le mo ke e ka 20 tsepiso e katile hona le party mo ke reng because ntho nngwe re ke ratimana ka dintho tse ka reng hoti di tholala o runa fela o ke wa tima motho ntho yeo e ntseng e le teng e ka tholala anyway mara ba decide o e batla wena sure because tebo monna e mong le mong ya batlang tshebeletso ya hae ho mosadi wa hae a sero ha dio di teng ntho a ka di thola anyway o ntsana le di ex o na le batho mo batlang di colleague tsa etsa mosebetsing de morata the same le mosadi e mong le e mong ya batlang ya ratang tshebeletso ya monna wa hae a ka ithola a so wena ntate monna wa hae ya dang le yona ntho mogoggo mona e teng mogoggo mo dos pipe tsena di teng hohle mmeno ha rata ka lo thola a ka lo iketsetsa yona tla a thabile a ka tla thabile bomme ba bangata bana lo tla ba thabile yo o mo tla bina tsana na wena ga di a thabile go tsofetse tsana ta mama a thabile a go tsofetse ya go tsofetse wena grace lo hana ka yona ya ha o ibipeditse le ka ntho di BVD tsa ntsana tse di scotch tsentena scotch tse blue le tse green le tse red so ba re timana ka dintho tse tsa thola hore di teng ntho ngwe ne ke re hetsa tsinena pele re ya molaetseng wa Oceania ke tse ke o skapa ke mme engwe hape ne ke galla ene ke tsa tsinena mohlomong if wena se na ntho re ka rabang ene ke nane re tlo bua ka yona ke hore di partnera di ke di dule fatshe di shebe di role tsa bona di partnereng tsa bona yo wow di role tsa bona di partnereng tsa bona gore na ke tse fake sure o go dule fatshe o shebe role ya hao le hore motho wa hao o kgotsofetse ke di role tsa hao bophelong ba hae na le ke le dule fatshe le shebe gore mara baby ke role yaka yo o awe kapa ke a yetsa na yo because one of the things eo e le mathata manyalong le
le di relationshipeng tlo go jwetsa ke hona le bontate ba sa tsebeng bohlokwa ba basadi ba bona mpotse bohlokwa mosadi ona bohlokwa ba hae o buisa kae o buisa ma sebetsang teng boso ya hae ke yone tsebang bohlokwa ba mosadi ena mare monna wa mosadi ona tsebe bohlokwa ba mosadi wa hae yo ne ke batla re bua ka yena yo wow the same way bontate ba bangata bontate ba bangata ntate mesebetsing ya bona wa tsebahalo tjo ntate Thabo ha le teng ntate Steve ha le teng ha le teng re a tseba role ya ibapalang e bohlokwa but potso gore mosadi wa hae wa di thola di wa ithola role eo mona o gotsofetse role tse di bapa tse o tlamelo e bapa because tse re di bapalang di partner tsa rona na are we consider the role tsa rona na o go gutla o dule le motho wa hore baby mara o nahana hore I'm doing enough now. Ese we potse o le o botse yena o tsebe because momamedi nthongwe e ke thutileng ye batho ba etsa manyalo le relationshiping gore te bua ke kopa le nkutlwe le momamedi wa Motheo FM hona le batho ba bohlokwa ba bona ba botsijwa ke dibotso tsa bona o thola hore mme yeno monna ha ya tsebe next hore mosadi ona molemo ha ya wa hore a be teng bophelong ba lela ba lela ke but mosebetsing wa respectiwa mosadi because of the role tsa di bapala mosebetsi yo te buketsa sense ona le batho ba di client di a tseba hore motho ena wa rona o re serve hantle but do you serve your partner hantle ka rantlo ya haona do you serve your partner hona le ba ruti bao ka ra kereke maphuta a thabile when muruta le teng ka ra kereke because o tlo ba serve o tlo ba pala role but as a pastor do you play enough role ka ra lenyalo la o partnering ya haona ai that's deep that's deep ene a ke batho jwetsa maka ha re ka itshwara taba eno doko o tla utlwa mehlolo because ha o bua jalo it's good o utlwe ho motho hore na ana ke ntse ke bapala role very important because o ka ithetsa wena hore hai wa hlanya ke tsebo batlang ke etsa but you are not doing your role the role expectueng ke motho yena and mamedi yona ke dimelo rona le batho re a itsotella ho isheba na hona le batho ba qetetseng a nyala ha e sa le ntatona a qetela mohlangana nyala ba ta tsebe bohlokwa ba mosadi yona hore hantle role ya mosadi yona ke eng bophelong baka le mosadi yona ha e sa le a qetela ho kena ka ra lenyalo lena mohlangana nyana ba ta tsebe role ya hae ha tsebe le hore bohlokwa wa yana tloetsa why a le teng lenyalo le the same le bontate hona le bontate ha e sa le lata ngwana batho a mo tlisa bophelong ba hae ha qetile there is nothing yo mosadi yona a utlwang e bontshang boteng ba ntate yona hai wow ne ka nka bo sa ibua tse ne ka nka bo sa ibua ai ka nka bo sa ibua jale ke feel hore ka re ka bua ka yona ene jwale na rona ke feel ka re ka bua ka ena doko because wow ana di role tsa rona hey tebo ana ntse bapala role ya hao ana motho a o gotsofetse ke role o e bapala are you proud o ka bua proudly so re no ke proud ka dintho tse di etsa and isn't fela tse o di etsang tse wena o di batla tse batlwang ke partner ya hao because ona le motho ka rona ke a hlatswa ke monna ke maitse monna o interested mahlatsong hao na ke a clean nna ke mo phela ke manga itseng monna wa hao o ke yona ntho a ihlokang wena na wa di tsiba na dintho tse monna ha wa di hlokang tse o ka reng ke proud ke di etsa ka o fela dintho tse monna ka di etsa ke proud for mosadi nna ntate moruti mosadi wa ka ke mo etsa ntho ngwe le ngwe ke ife ntate moruti ke mo fa tšhelete ke maitse o hloka tšhelete fela wena ke manga itseng role ya ihlokang wena ke tšhelete ya o fela na and dintho tse ntate tlo go jetse bothata ba ntho tse ke di fetebsa can I go deeper ya doc bothata ke bona that is where na le manyalo a fedileng le di partner tse cancelletsweng mara ba ntse ba phela together yo ba cancelletsweng ba ntse ba phela kaofela hona le batho ba o mo tlweletse hona le batho ba di ditsweng ke bana ka ramanyalo two hona le bontate ba seng ba sa etse letho le basadi ba bona because this woman ha interested ho bapala di role tsa hae hona le bontate ba o tla thola hore ebile nyatsi ya ntate ena ke yona bileng e bapalang role tse tshwantseng mosadi a tshwantseng ba di bapala Dr. Novi the same way le bontate
Yeah, now ntwana ya o faila di role ya o se tsotelle di role because batho ba tsebe di bohlokwa mamedi. It's very important mamedi, very important because one of the thing re etsang re rata o complaina ka batho ka di partner tsa rona but re sa tsebe re bapala di role tse enough maphelong a bona re a di bapala na di role tse enough maphelong a bona mare be ke tseba complain re a tseba complain but ona mohlang o dula mfatshe o ko bue le yena re baby but do you think santse ke bapala di role tse enough na o sa kgotsofetse na Dr. Novi. Hey, so that is why ya pele ke itse that is ona le batho ba lahlanang very easy hona le batho ba lahlanang very easy ba bang ba lahlana ba be ba arohane ba bang ba lahlana fela nje mara ba ntse ba phela together. There was a time mo ke ne ke lla jwale ka tweba e ka mora whole group ha lenyalo la ka le fela ke lla jwale ka tweba ka nka bike ka lo lela Swaziland ka tloa Swaziland ka Maputo ka tloa Maputo ka re Botswana ka tloa Botswana ka re Namibia ntse ke lla hona le mohlang ene ke re ha ke dutse ke le mo ke be ke batla go hopola gore mara hantlentle motho yona role e bapetseng ke eng hona ha ke so kwatele ka e ka re nka lo gakeletsa dikeledi tsa ka ke lo di lata Swaziland e ka re nka lo lata Maputo e ka re nka lo lata dikeledi tsa ka mo ntse ke di siate mo ntse ke lela teng ha o sheba ke lelang hantle ke lela because hona le batho ba teng maphilong a batho mara ko jotsa nnete ke hona le batho ba tshwanang e jela ka ikara bayo hona le batho ba tshwanang ka fela ka ikara teto aba exist but and always o bo thola ibile yana motho yenwa ya siko. I'm sorry to use this lentulena ya useless o bo thola ibile o frustrate ho ya kwana le kwana because hona le batho ba good who frustrate but not to bapala di role tse there are people ba good who frustrate batho ba bang but not go bapala di role ha ba good to bapala di role mara ba good to frustrate di partner tsa bona a ka o frustrate ka sehlo. That is why momamedi ba bang ba lona monna wa hao ka moraro le arwana ha o hopole na le ba sa hopole Dr. Novi hona le bao basadi ba bona ba hopole ba hopole ya o qetela. That is why le ha o ka moqeka mosadi wa ke a dumela go khutlele o dumela go khutlelana hona le batho bao le ha ba se ba le ka go khutlelana ha o sa hlola go khutlelana because emo o gone ho bona ibile o gone achieve ntle le motho wa hae hona le batho ba separation e expose tse bu useless ba partner ra yengwe separation ntate hona le basadi bao ka morao ra separate ka ile hona realize gore mara hantle ntse ke sena monna ke ke senya nako ntse ke sentse nako yaka because why ka baka la bontate bana ba thola ba le teng maphelo a batho ba sa tsebe di role tsa bona ba sa bapale di role tsa bona because momamedi a ka ratang a re nke momamedi wa tseba wa tshosa doc hobane ba bang ba bontate ba kwaetse bohlatswa fela ba kwaetse bohlatswa o tlo bona mmena o rona le monna mohlang o fanyiwe no old di phalo le underpene telele fela e thuntse ka pexe tse 4 o tlo bona ho na le ntate man o mmena o na le ntate why o temo gore Ntate Novi ke le boha modimo ka wena o dula o bua nnete ka mehla ke a le bua wena ngwaneso Tebza le Dr. Novi waka ai Joseph a ke utlwisise mona o reng wena ngwaneso a kompoetse voice note wena Joseph ha ke tsebe na Dr. Novi re ye ho ke a bona mona o qeta go romella molaetsa mona Dumza o re rona Tebza le dinomoro tsa hae ke tsena haibe le hloka ho mo letsetsa ke tsebe na ke bapale voice note tsa hae tsa di rometse mo a re di bapale mo and then re tla bona e bo hloka la re mo letsetse e re ke a re o tsena a re dumelang family ya ka la re o sharp man ha la itshugile ke se sharp ya wa le trekele ke tsa nyenu yana ai
Why kids nanga us naga to se sharp us tropotse mosadi yaka okinane almost to my 9 months to 10 months ka go khanile what it's a get trial ke banka yi process nne ke di tsira ga tsaya wa ta tsara to ka botlhoko guys yeah thank you guys ka music o mona ni kopa go bua le ne go apologize mami majuju ke kopa o intshwarele ka tsotlhe tse go diretseng tsone mo bophelong ke kopa o intshwarele I just wishing na ka bankanya dilo go kgona go disa bana ba bana ga le ntho kopa o intshwarele. Thank you guys. Familia the project is very too much. Obviously, I need to see what I do that and go was excited again. I want to come and tell Alice. But then at the moment they transpiring, now I can change. I can change. So I did the joke at home. Because I'm that attention, never not like this is cool. Yeah. Ke molaetsa o ke o fumaneng go tswa go Tumitjhabane le Miss K Motsheareng la la bona ba re ha ile taba ina yona re hloka re ise go Dr. Nofi bosiwo ke ena a ka kgonang go ba le tharollo bakeng sa ntate bana ke mametse mona ba fane ka di number tsa mansa o se ka patsa ka re ke tsa ha ntate no ke tsa ntate e ka re ba because ho jane le tsa o se ne re tlo letsa o se ho ja bana ba fane ka tsa o se yeah kapa if ntate a re a na di number tsa o se a re fetso a re romelle tsona a re mo fe number ya studio ntate ha e ka ba o mametse a re fe di number tsa o se di nomoro tsa rona ke 069 846 5476 069 846 5476 ha ke tsebe o na le voice note ke neng nako okay no ha siona Dr. Nofi o ene ka ba betere ha re ka letsetsa o se ya o bona le ntate a re hlalosetsa hore o sa lekile ka magatlo makae ene why o nahana why o se a sa hlole a batla letho because ke 9 months o itse ke 9 months 10 months a re jetse ona yena o nahana ko bane jalo tlo go jetse ha ke mametse voice note tsa ntate e gotlela ntho e re tota ba ka yona a re ha bua a re o na dula ha bo osi if you mtlile hantle and then osi le yena sebetsang ebile le yena ya osi a mothusa mo hlokometse but yena itse ka nako ya hae ke a etsa jwang a ba change a ba bapang jalo batho o yentse exactly ntho re tseta go bua ka yona batho o yentse o bile absent go tloa qalong hana ntsa sa sebetsa a ba tlo ba absent le ha sana le bogone ba o ba present ke go ba ke beetse o hlotse o bapala di role tsa hae le ha sana le monyetla mo mamedi wa o di bapala na wa bola ke itse ona le basadi ba itse ba sa regretting a rwana le batho ba bona ba ke bile ba go tlelana le bona mo mamedi ke ena hona ke itse hona le basadi ba ke ba gotlelana le banna ba bona kapa le di boyfriend tsa bona why because the time o hlotse go bapala di role tsa hao karohano ya lona e file monna e file mosadi ena monyetla wa o bona hore no ntse le serious
boteng ba ho bone motse bole useless o ile a re wa mo utlwisa bohloko a ba fola a ba fola ha ke tsebe na ke ntate re letsetsang kapa ke mang mona because ya reng ke mehala mona wena mmamedi wa ka ha ke tsebe na ke mang ne ke kopa o ska re letsetsa hle ho bana re ka nka mehala jole re tla be re roba melao ya Motheo FM a reng ke mehala mona o romela voice note ya hao ha ebe ko wena ntate wa ka romela voice note ha o utlwe ditaba tsa hao di jwang Dr. Novuile e bua tabeng wa re bomme ba kgona go mo utlwise bohloko alle a banna fole ka boyena antsa a fole antsa le ana le wena antsa na le wena hona le batho ba utlwang bohloko o mo utlwise bohloko a utlwe bohloko ba qetiletsa fodile a fole antsa na le wena ene mohlaka a rwanang le wena ho tlo nka mohau wa ntate Modimo a khutlela le wena ho tlo nka grace ya ntate Modimo wow ana ke tlo jwetsa ntho one tebo yo batho ba ile bala batho ba nahana lenyalo le relationship ba nahana hore ke ntho tsa lerato fela ha ba tsebe hore ke project kapa ke company o tshwana le rana company kapa o tshwana le rana business. People they don't know marriage is a business table. as even It's not event. Thank you table. It's not an event. Marriage is a business momamedi. E hlokang ho sebetsuwa, e hlokang ho tlelwa ka di strategy, e hlokang ho improve etsa. Hona le bontate ba nyetseng basadi a sala motlisa ka tlong a qetile mosile le lenyalo. Hona le bontate ba sileng basadi ka ra lenyalo yena ha sa le yo ka ra lenyalo. Ke moshimane fela ya theosana nyolo tsa. O tlise mosadi ka ra lenyalo a qetile yena o tsile ka ra lenyalo. Ha yo ka ra lenyalo. That's when jole basadi bana mohlang a realize hore ke setse ke re mon ka ra lenyalo le yena o tlotso ka ra lenyalo le. Ene mohlang a tsile mamedi o tsile. Hona le bomme ba yentseng banna o tlile ka ra lenyalo. Batho o qetile ntate o tlise ka ra lenyalo ha o qetile wena mme o tsile ka ra lenyalo. What's our result? Mesebe diketso tsa rona mesebetsi ya rona. We don't have time for manyalo a rona. Ha re lokisi, ha re solve the problem, ha re etse ha una mohla re dula mfatshe re tlo sheba hore mara maybe ke ntho nana re lokise, ke efe ntho nana re change eng unana. Next. Ha o tlo that is when ke baka di role. Ke role tsa rona ke dife. Ba mamedi ba ke ba re jetse di role tsa bona ke dife. Are you know why it's ba role ha re bi ka o phe. Ha re bi ka o etsa. ha re bua ka go le ntate re ke tlisa tšhelete ke tlisa ka ntlo ka tse no re bua ka ntlo re bua ka dintho tse mosadi wa hao a ka reng gore a ka reng la le ke la qabana ba ra cannot afford to lose this man ke go ba o ipeta re bua ka dintho tse reng how di etsa mosadi nyela kapa monneng wa hao a ba ra I cannot afford to lose this person Hona le batho ba o mo mamedi ka ratang hona le bontate the reason why hona le manyalo a ntseng a le teng ke a banna ba reng I cannot afford to lose this woman hona le bomme ba reng I cannot afford to lose this man mara hona le ba reng a la ka tsamaya o ntse sa tloetsa papa e bile ka to ntse le siko la ntse le teng batho tsana la ntse le siko because batho ba ntse estimate manyalo tebo batho ba underestimate manyalo mamele le relationship batho ba tsebo ntho tsone dia ntho ne ya sebetsuwa le sebetsa jwale ka le sebetsa di company tse ntse le tswang ho seng le ya ngo tsona di business tsa lona tse o le tswang ho seng le ya ngo tsona lenyalo le sebetsuwa jwalo wow jwale ke be ke utlwisa bohloko ke bontate bana ba sa batleng go bua kapa bomme ba sa batleng go bua ba sa batleng go lokiswa ba sa batleng go discusswe ba sa batleng gore ho qoqwe ba sa batleng gore go dule fatshe o tlo lokisa o kwatile kana o popometse man sofa e robile bile ba bile maplang ka dipelete o qetile sofa ko ngala ska go popometse ke tla re te bona ke tsebe Sotho so mamedi le tshware le dane ke nana ke Sotho pepe mamedi ka ba kwatile because la ke tsebe Sotho nna ke mkhosa nna mara batho ba ngalang kwatile le batho ba ngalang and hona le batho ba sa buiseng hona le batho ba sa communicating ha una communication ha o gone buisa ke lenyalo le go tlo etsalang ka lenyalo le mo le sa goneng le sa gone go buisa le gone buisa ha le gone qoqa le gone ha le gone e mongwe wa kwata e mongwe wa react e mongwe tsang wa kwatelwana wa there's no way and that is why today mamedi manyalo a bohloko batho ba miserable ba bang ba hloile manyalo ka baka la hore batho
ba kene ka hara ntho e ba sa batleng ho e sebetsa ba ka hara ntho batho ba eo ba sa batleng ho e sebetsa Tebo ke rana kereke ke ka ra kereke o ka botsa motho ka keno kereke ka ke rana every day e sebetso every day a ke sebe nna kereke ka ke rana le Sunday ha e bule ka ka sonta fela ke tlo bula no tlo ka senotlolo ka ba tlo batla ntate a setseng ka senotlolo sa holo ka pa sa sekolo every day na wa sebetso and that is why kereke ho etsaetse dintho tse ngata batho ba nahana re kereka e tlo shwa batho ba nahana re le nna ke a hlanja batho ba tsebe re kereka ne ke a sebetsa ntata se kereke fela e mimane e a sebetsuwa the same way le batho ba na le di business tse emeng ba di sebetsa ntate le batho ene ha qetile e bohloko kena ebile re a ba thusa beng ba di business ho sebetsa di business tsa bona that is why you know re robetseng re phumuletseng ho lo thusa batho di business tsa bona but yana ya runa ya lenyalo kapa ya relationship next ke bothata hai motho mona o kene doc ene ka mehla o go rata hore motho a bue ka yena mme re tla re utlwise ho bua kang ore dumela ntate Novi hai ho buima ho utlwana le motho a sa supporting ke tshedi ka dinaweng a re motho ha mo support tshedi dumela. Oh wow, Prophet November please Tebo no. Re mametse re ka tsabetse pele re mametse ka lethwethwe se lethwethwe di mametse di buleile ke sa sala le tomo this step se o go haholo annete sa wala la jalo ke tseleke la ke le so ka baka la boholo o ke le dintho di bakeng le nna tsa ka le motho wa ka o ka baka la boholo a ke tla mo ipehang ka baka la boholo ke le boa wena ngwaneso ye mongwe ke ne fela a re o ntima tšhelete a kena fela jwala go ntima tšhelete o sa ne rena nna kone re tla mmotsa wa ya o tima tšhelete pele re ka ra mo attack gore wa ya o tima tšhelete why yo because ona le batho ba na le kelele ha ba tla ba neng batla ba bona ATM yo ntle le o tima tšhelete wena do you play the role tsa ha o mme wa ka bankate ona le batho ba na le expectation mara o sena mohlang bana ba lahla ba nang le dintho tse ba di etsa maphelong a batho bana ba tseba o batla ba na le letsofe ba na le letsola amohela when ba bona monna ba bona ATM Dr. Novi ba iponela ATM and samo sheba batho ba yang ATM ke batho ba selfish most le nna ke ya ATM ke mang ke le ngwa bona hlatswa a cleaner ATM ke mang motho ke le ngwa bona hlokomela ATM a ona mo ha rena taba le ATM re nka fela o yo fika register tšhelete tsa rona re tsela re tsamaya ga bona dona ona le batho ba operating jwa every time when by a partnering o fika withdraw fela but ona mohlang a tsebang hore monna a batla go tseba re monna ka are you happy now are you okay ke ntse go se ba ke ntse ke bapala role na Dr. Novi yo wangala o tlameha ho bua nnete wangala nnete ya hlaba a company a ngala a thola everything o hole no phone no message no nothing ke tla njwetsa fela hore ke tla o founela mohlang ke ne sharp o thola hore tu November sure hahle maphelo a phela a thata sure yemong ore Stebu le Dr. November na kabang ke bethe ibile ke phile jwala ka baka la frustration ke anonymous ba qabana na bethe e ka re ka ba hlaloseditse jwang mohlomong ba rekile ba ikopanetse bethe ya tabanya ya tabanya Dr. Novi ya tabanya ibile no bituru iphile jwala ye mong a iphile jwala ya bethenyong Dr. Novi ata di bethe mo ona di bethe ha ela isukudisa ona di bethe Dr. Novi yona bila monga le bo modimo ba mo yona o nga letse jwale Bunda dumelang ke Tutu Laisa Grassland Way
ke shebile nako aka ke shebile molaetsa wa Juju o tlo nka nako e telele okay o tlo nka nako e telele ke batla re etse tjena Dr. Nevo bane ena ya di expectation le hore na di role tsa rona ntse re di bapala hantle ha wa kena ho yona ka tsela eo ke ne ke la ka yona yeah ke kopa re etse topic ya beketlang mona mo tlo kenang jwale o re how do we find out hore na ntse bapala di role tsa rona le hore na ha o gona la doc o ka ile o re thuse le hore na di role tsa rona ke di feng no ka nnete hobane ke na fela la motho ya mametseng a re nna Themzo o bua nnete ha ke shontse ke e bapala because ha ke itsebe le hore na ke efe monna ka hampolella o lebelletseng jwale ke tsebe ke etseng no re tla re bua ka yona because le no ha e ba mametse tips ha ona batho ba yang ho yona wa we ha ona batho ba yang ho yona ka o fele ke batho ba ntse ba re wa ka o etsa wa ka o etsa ha ona motho ya reng tate moruti le tips nna role ya Confirm, but shifter. This is the problem. Yamanyalo amangata in the relationship. Shifting the blame. No, you waka uyetachen, waka uyetachen, waka uyetachen. And a rebuile ka we na mumami personal role ya. Are you proud to ka role ya? Kibana jola ba ikwele ba matata be nyahore waka uyetachen. Now it shows you refaila the partner tsa rona, and that is why today batho ba khoile lenyalo re nagana hore lenyalo le na le problem. Let me be honest. Do you think Motheo FM no tlo sebetsa if ba sebeletsi ba Motheo FM bana ba ka o fail o tlo sho? Do you think company e ka succeed when ba sebeletsi ba te ba sa sebetsi company eo e tlo sho? The same way, if lenyalo le sa sebetsuwe mo mamedi le tlosha, and a re qetile be really bitter, really angry, re ntse re bua hore lenyalo ha le re dise le gogotha lenyalo ha le teng empa re hlotswe ke di role tsa rona ka ramanyalo a rona. O re Dr. Nevo re lenyalo ha se event, lenyalo ke project e batlang go sebetsuwa, and ebile e batlang le rato le boitelo bona bo re nang le bona for di company tsena tse re sebetsang mo tsona. Tsamaya Dr. Nevo tsebiso mamedi nomoro tsa ka 073 202 9079 ke a cancela ke tsa motivation ke di etsa kaofela wa remember le tips tsa reka lenyalong kapa anniversary nomoro tsa ka ke 073 202 9079 ke tsona nomoro tsa ka 073 202 9079 mamedi tshebeletso rona ke na face 6 o kalama tixa face 3 kapa face kima face 7 face 3 kapa face 7 ya o kalama tixa face 3 kapa face 7 o buru ya kerekeng ya Dr. November transformer mo mamedi taxi di tla o theola e tseleng ha e ka roya face 3 kwana ka roya Grootsley o tla bjetsa driver fela ya taxi kerekeng ya Dr. November transformer e tseleng hona mona pela shop ya Madikabela o kalamela taxi tsa runa pela KFC pela taxi rank ka koloi driver ka roya Grootsley mo mamedi feta le mo molo ka lefteng o fete mo Greek tsa my street ha ona mo jeka ntwe o tla bo se bona kereke ya runa e tseleng re ya kopana mamedi ka ratang ka la bohlano ke kopa tlo ba fa leke freedag ntse ke sa kgone ho kena leke freedag kana ya tlo go bosiu ke tlo bua ka tsona ditaba tsena tsa bo mapetlele o bontshe ke bontshe ke demonstrate thank you Tebza ke le buile go Dr. Novi mabedi re kopana le na hape bekeng ya netlang ke yona ba kenang ka melaetse mo kenang la mona re nna Dr. Novi motho wa ka was not playing his role nna ke ne ke bapala karolo ya ka ibile no I'm no longer afraid of losing him ke emetse fela ampolelle when and I'm ready yo re a tsamaya ha re tsamaya re tla utlwa melaetse